Halo, 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 halo. Streaming lagi teman-teman. Akhirnya gue nggak bolong ya. Jadi setiap hari gue live ya, walaupun jam yang nggak nentu guys. Sorry gue baru bisa live, baru nyantai juga. Karena ya saudara gue udah balik. Jadi gue mau mengantukkan diri. Mungkin ini sebentar ya, sekuatnya gue aja deh. Jadi sebelum ngantuk kita absen streaming dulu ya kan. Alright. Loh kok tiba-tiba terang guys? Nah kita ke Northwest katanya guys. Edward Gitbeton. Oke, kita beli ini udah heal ya? Beli item dulu gak sih? Beli item dulu guys. It fills you up and make you smile. Teno neno neno neno. Malam Sigit. Ini 10-in aja gak sih? 10-in aja lah ya. Antidote beli 10-in. Itu ada 2 berarti 8. Gold needle beli. Aduh ini mahal banget cok. Eco Grass Kurs Silent 2. Tenda 1. 5 gak sih guys? Let's go. Lanjut. Teno neno neno neno. Kita ke Northwest katanya guys. And keep yang belum 200 si Ujang doang nih darahnya nih. Teno neno neno neno. Aduh ditutup guys. Disuruh ke Northwest guys. Disuruh sekalian ini lah ya, grinding duit. Jangan di skip. Teno neno neno neno. Duitnya lumayan. Ih, keyboard jalan. Gue udah die bro. Disuruh ke Northwest guys. Teno neno 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 teno neno neno. Nyantai ya. Kita sembari grinding. Ini ngapa laptop gue mati ya anjing? Laptop gue ngapa mati nih guys? Tadi dulu. Cobra boy. Lu pada
ngerasa panas gak sih guys cuaca? Gila gue ini panas bet coy. Padahal kipas udah gua pantengin aja ke muka gua, tetep panas coy. Jadi ngap gitu loh. Ke kipas nyala. Ya emang harus ini dah. Kita mau apa namanya? Gua mengatur keuangan untuk memakai apa mati ya laptop gue ya? It's so cold tonight. Takut dah gue ini ngapa deh ya? Soal cuaca panas guys, ini panas banget kali ya. Ke Northwest tuh di sini gak sih? Apa masih ke sana guys? Iya lah musuhnya ini lagi guys. Main buat tambah-tambah ke ini. Ini gak sih guys? Dulu deh. Takut. Nah, bentar nih. Explore dulu gak sih? It's so cold tonight, I can breathe. Oh shit, di sini ada sesuatu gak sih guys? Wah itu ada itu guys. Caranya ke situ kemana ya? It's so cold tonight, I can breathe. Nggak ada musuh guys ini. Damai banget kayaknya. Kita ke situ ya? Ke situ gak sih guys? Oh shit, pakai mystic key bro. Harus pakai thief dah ini, aduh. Thief gua kemana ya ini ya? Ya udahlah masuk aja lah. It's so cold tonight, I can breathe. Boleh save dulu gak sih? Takut. Astos ya ini ya. Oh iya bener. I love King. Dia apa guys?
Bakar guys, guys. Setup dulu ya. Lu dia apa lagi tadi guys? Gonna die bro. Crystal Eye. Alright, kita balik. It fills you up, you keep you numb. Teno neno neno neng 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 neng. You're gonna die, bro. It's too cold tonight. I can't breathe. Rugi dong. Biar cepet lah anjir. Kita bisa nggak ini kok nggak heal ke elf. I feel myself too much. I feel myself. Wajir sakit bacok. I feel myself too much. Heal dulu dah. Neng neng. Gue balik lagi ya. Ntar save dulu. Swallow oxygen. Tahu kan kita harus kemana? Sakit loh dia.
Baru jalan bentar. Yah. Anjir diserang, Cok. I feel myself too much. Bukan kesini. Wah, musuhnya banyak nih, guys. Gonna die, yo. I feel myself too much. Swallow oxygen. Berarti kan kita kesini nih, guys. My God. Coba ketemu. Ya udah, iya. Tempat traveler. Kalau ada di konsol zaman dulu baru gue mainin. Gue mau utamain ini dulu, game-game yang dulu gimana sih? I miss salah. I miss myself too much. I miss myself too much. Anjir sakit banget dah. It's too cold tonight. I can breathe. Dah kita kesini kan. I miss myself too much. Dapat. Obtain Jolt Tonic. I can see again. Oh, matanya dia ibaratnya. Anjir kita dibuang, coy. Gila dikatain gua nggak menarik. I miss myself too much. Anjay ini monster. Rada-rada nih guys. Beli Zara gak sih guys? It's so easy man. Hoki banget ya.
dapat musuh itu kaya langsung gua. Diambus anjir. I miss myself too much. Kita ke FV ya berarti ya. Wih, bajak laut kah guys? Bukanir. Gonna die. Itu banyak ya guys. I miss myself too much. I miss myself too much. I miss myself too much. It's so easy man. Ya nggak sakit dia. Terus gue nge-heal dulu ya. Let's go, kita bisa bangunin si elf tertidur itu guys. Jadi berasa kagak ini ya. Namanya juga game jadul ya. I miss myself too much. Let's do the go. Paduka. The time for me to pass on the mystic key. Mystic tuh sekali pakai doang guys. Baru diomongin panas, hujan loh. Bentar guys, bentar guys, bentar guys. Berarti gue bisa buka apa aja nih? Oh ini ya, kita ke ini dulu gak sih guys? Yang gua yang anjir. Baru lagi nih nyet. Lah dia nge-heal anjing.
Let's go. Kita buka dulu ya. Gonna die perfect bro. Perfect aura. I miss myself. Oh buntu cok. Sakit deh ya guys. Masih sempet nyerang gila. Kita ke bawah. Kita buka-buka dulu apa yang bisa gua buka dengan Mystic Key. I miss myself too much. I miss. Mana ya guys? Oh ini ya. I miss myself too much. I miss my. Ke bawah terus ya. Oh shit. Here we go again. Dapat high potion. Mana ya guys? Gue lupa lagi. Swallow energy. Gue lupa nyet. Ntar dulu guys. Aku lupa. Loh kok kagak ngecas ya anjing. Kabel casan gua ngapa nih? Wah putus anjir. Putus kabelnya nih. Bentar guys. Oh iya sih putus guys. Bentar. Swallow oxygen. Kepencet cok. Oh my god, this is so freaking.
Gonna die you bro. Swallow oxygen. Berarti tinggal yang bawa-bawa doang nih guys. Oh my god. Lumayan dapat iPod. Terus ke bawah. Swallow ox. Tadi dulu save dulu gak sih? Save dulu kakak. Nah, apa nih? Oh ini monster lagi guys, Pisco Depi. Cih sakit banget. Monster. Gonna die you. Silver amulet. Defense-nya nurun ya. Udah cukup. Swallow. Oh. Kok dagger cok. Oh ada kok tetep mistiknya. Sakit ya tetep. Wah sakit cok. Antidot doang tuh. Swallow oxy. Oh di bawah tuh monster semua isinya guys. Sini dapet ini.
Wah, ini monster nih. Oh, thunder harusnya, Cuk. Wah, sakit gila ya. Nah, cukup. If you wanna go, I understand. If you wanna go, wanjir apa nih? Aduh, racun. But no more faces. Mm, 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 mm. So easy, man. Terus kita ke atas. Oh, come on, man. Oh, ini racun ya. Tadi dulu, guys. Bahaya nih. Wih, hujan langsung loh. Yang tadinya panas. Gedek dah, gue baru gue heal anjir.
Let's go. Save dulu guys. Cover window slowly, let you go. Ini ada monster lagi. Sakit loh dia guys. Falcion. Aduh, setiap ini ada monster ya. Let's go. Power stop. Anjir, kena stun cok. Oh, nah ada penjaganya nih anjing. Gila gak sih guys?
So easy man. Steel globe ya. Bisa nggak dia pakai? Emang harus buat warrior dah. Guys, udah dulu ya, gue ngantuk anjing. Sampai tidur gue, lanjut besok ya guys. Siangan atau enggak pagi lah. Oke gitu dulu ya, gue sampai ngantuk-ngantuk guys. Makasih udah mampir, sorry bentaran doang. Kita udah nyelamatin ini ya, Prince Pangeran Elf ya. Dan kita udah balikin matanya Matoya. Gitu dulu aja untuk malam ini karena gue udah ngantuk. Makasih udah mampir, sampai jumpa di stream berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.